Gavumenti ya Uganda ekwatanise na United Nations Development Program ekatunga obuhwezi kurabira omu nkora ya Green Climate Fund okweragarizaho ebisharara omu za districts 24 kandi Ministry y'eby'amaizi n'obuhangwa niyo eyebembire okuhikiriza enkora egi. Kandi Ministry y'eby'amaizi hamwe n'ebyobuhangwa niyo eyebembire okuhikiriza enkora egi. Omuri Rukiga okugarizaho ebisharara kutongozibwa aha kisharara ekyahika 2050 ekya Muhanga kandi ag'oburime ekirikushanga omu gomborora ya Bukinda omuri Muhanga Town Council. Hona mu Uganda hona bari kurugo mu bisharara nazarira nankaye project ejyo mu districts 12 mu Uganda I mean 24 konko mu South West ejyo muri 12. Ahanyuma yebhabireho ekiganiro n'abatura hari Kyerero Health Center ya kabiri ahabebembezi borekire kiriyo nikikorwa. Project will restore wetlands and the ecosystem services zikwegamira aha wise use principles. Kandi wise use principles zimwe zitwarabire mu kitunga kabataka butubire ntu shomo mishomo yitu. So wise use principles ni chumaisa koze saje ebiki ebishara. Project tukugira ngo rabinga abantu mu bisharara negira ngo abantu barugo mu bekundire then be bakwatiro nitugaye ibintu nkente empunu embuzi enkoko then turima n'ebindi by'inyanja mu groups kugira tutekamo n'egy'enyanja hamwe n'emere abantu babona aho batandikira kumuragire ngo ishara ekituma mwazayo ni habwe enshonga zo kugira ngo nimwamutine umubwire bwe cyanda arimo kwandi muhinga homa project tegeri munegera ngo abarashabe irrigation schemes niza gukora ki okuherezebwa kugira ngo mu reducing pressure aha bisharara then mugumeni mukozesa aha myanya yegamiye mu kubandi mukora ki. Abebembezi hamwe n'abatura borekere enteekateeka zitarukushana aha ntebeekaniseegi ekirungi twine n'abakozi abo gavumenti erukushashura barafata ngo agriculture extension workers n'omuhingi w'ebyenyanja a district tugizire ki urukwegesa ukuba rukinga ebyenyanja nabo tumwine. Those who have their crops there, they are not giving them time to harvest. So what I need is to give them a chance, they harvest their crops, then they go. President Yoweri Kaguta Museveni ahereze kuragira abebembezi omu byanga byona omu ihanga okureba ngo abantu abatahirire ebisharara babirugamu okucondoza nikworeka ngo ebicweka 30 by'ebisharara bikatahirwa ahagati y'omwaka gwa 1994 okusi omwaka gwa 2008. Gashakwa Job namanya.